morning. Good morning. Talofa. It's a beautiful Sunday morning here in Auckland, New Zealand. Yeah, now doing a bus check, starting my shift. I will be finishing tonight at 7:30. Yep, me mo mwale fat. Sakit pasi po le ma le pa o mai ni ngai vai nga fo ni. Yeah, make sure everything's in place. O le wa tali tu lai ke le pa ya mako. Yeah, normally early Sunday la ko we. Yeah. Well, if boss were ready, fully charged. Yeah, wait for Mali. Mal masingi le scan I ticket. Ready me what? E pa dia la sal pa mai ya o tu umo. Lo mai mo mai. O fese vai ngol ne ke lo pe o e mai mo mai ai. Ya malor fola malor se economia. Searching network. Login successfully. Enter yellow bus. Good morning, everybody. Ben, Rika, well, Talofa and Kia ora, where you watching from? I'm live from Auckland.
Talofa, good morning, good morning. Yep, have a blessed day. Lewa makasiko. Lesa. What a beautiful morning. Thank God for this beautiful day. For the lower on the right, the SMI dia ka kusamo le au nanga fo SMI yo so swan fo si ta tsulu ulang oka ma
Manhattan to Yellow Bus. Can we get an ETA on the 954 shuttle? Thank you. Belfast to Manhattan, you go, okay? Yes, I called for the 954 and no one's copied. Sorry, it wasn't me, it must be the other driver that was responded, but I already copied that, so is that okay? That, send the guy to get another bus, not too far? We've got quite a few guests waiting for this bus. Can a bus come through? We've got 4 guests waiting. Charlotte, Marcellus, Saifu Maria, yeah, hello, so. Yeah, that's okay. Yeah, Monica, Yendo, Ozo, Hassa, yeah, thank you for watching. Yole, Shusta, Anastasia, Suenaya, Lino family, Maloso, Malo Lino. Yeah, olewa makanga luenga lasa. I'm here at the airport, the international ya pawale ole. Lengal luenga fai. Ya pikir kanga ka ile international ave ole le outlet for le shopping mall for. Ya ko ka amilo foi la ye o le domestic ya ko sau i. Ya, o winga ngar so dia sale. Yo le kwai da ka ya wa wai bisikel. Ya manguia sapa manguia le. La sal pa maya to malava ngai foi pikor ke lope msa bo Australia. New Zealand ya o America wa la ko sko nga ini. It's nice. It's a beautiful day. Ma ngai yo le aso. Ma ele la. Ya o le chople fai di masol vai aso. Se fulu i tu lai fai ngal ngai aso. Ya manga ba ko mo la ba ngoi fai ka ko lai vi. Ingi ngai se ngai lunga le chu. Ma lo ya o tolo mai mo mai. James says here. Yeah, good morning fa talo fa o to malava lo mai mo mai. Ya, mangian ngi sa pakia o ko mga yo ko ainga. Yo fai nga do me đến ka ngak. Ba war me ka rot kan ya. Ede te ila pasya ka ko sa mo ai. E malu wala waku la ka amiro so pa si oh. E kami mila ku i mai mo mai aku fu ya galo sila mai. E isi ko dai no so ma ko. Manhattan Yellow Bus. Sorry, can I just get an ETA on the shuttle bus? Bring in there. And Siri. They're going to Mana? Yeah, Rina is supposed to go back to Mana. I think Rina is right here at the Verisimo landing. Can you check whether she went there or not? Mana is still calling.
Did you go to Mana? No, we both then I had to do like 55 pieces on compared to the we all always I told you to go there and get shot because I'm late. I'm sorry. Anyway, I'll go. 2 minutes, Mana. Heading to Gateway is still running late now. Iya. Malo ya untuk lo mai bo mai ya ngore ave ni. Malo ya macam ufia tau ya ma ko ni, sudah macam ufia lah.
Malo si oti. Ya, katalo fati ya so lo. Mo mai pe. Ya. O lai mo mo aku foi. Yo fa so long har ngi yes. O dele. O le mol foblia. O vai aso ke ngi e por vaso ku aku nga mba ye foi ka mai ki ka le pele. Le mai ko yo le ko ia nga oi meu. Meu a foi. Meu fili ya. Ya manga ya. Quiet. Ko ki ngi foi nga so lo mai ya ko kele o. Ka nga ka fa ka. Kile ka kapala langi maka ka fui ngi yo ka ko yo tiro a ngolai olai ole lok Stasia Kalai Fandi Tafa Ese said hi yeah kia ora en Salofa alo le sio ola ainga malo mafuta mai si oti mo ko umalava Miriamba na kata hi kia ora thank you for watching after mole live James A Sarah yeah fatalo fat as you can see it's a beautiful day beautiful sunny day yeah fai foi ngal ngon nei so ka manga malanga ngi da for fik ia ka ngu de valu de fale ia la ku foi la ia fale ori yo me malava ia ngai ngoli YouTube even poleasko nga be once I monetize I love YouTube every single viewers every single like comments ia count uma ya ilay man pasis ya la lang left le international sa I ya la ku I le la wali o domestic ngalo la ko ile afile ipes pe kasi kilo mika mai ya o wali o domestic international ko sa fo I ilay man ka ya ay may bo mai ya si kako ko sila mai makango fie fo so mako piko o kila Copy, is this? Just stand by for me when you return from the airport. I'm glad to get called. A lot of people from Naumi.
Good morning. Good morning. Oh, Jesus, I get heavier and heavier. I'm sure of it. Thank you. We're just going to the domestic terminal today. Yep, oh good. Oh, shit. Here I'm starting back from international art. There's not to worry about standby for me. I work with them. Yeah, roger that.
domestic terminal. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you. Yeah. Yogi yellow bus. Come in, Nanny. Come in, yellow bus. Nanny to the yellow bus. Come in, please. Please. Nanny to the yellow bus. Come in, please. Step up in a bit faster batches, please. Hi, this is Lisa. We have 48 is going 11:46 and 12 also. Yeah, that's right. 11:46. I'm sorry, 11:60 and this is staff 11:60 and 12. Yeah, that's right. You. Thank you. Let's have the other bus. Can we get the next pick up at 6:37? Thank you. Look at that. Alofa, Leona. It's also from Alaska. Yeah, thank you for watching Mandy Wilson. Good morning. Ya maloa. Ya, leo kasih kami sangat dua pases. Ya, dia boleh aku ya. Ya, kile mua singa do. Ini. Porque le au ni ka ambilo mai ele pases se hoi ka bawa kai ko lua. Ko ya mala songa le. Yo e pa la fa ma
You watch from Washington kalau fai ya marua alor mai mo mai yo le fa umar ka kolai isi fa umar ku fia won ge yas fa mu ya tu le tu ai so se fa ngo fia ngai fu ya malo tu pa ya malo tu mal ge yas ya so la ko fa ka mi lo mai ya la round le ka sia sa wa ka le chen right ya ka ko o ringa ge le fia fi Facebook ai manuia ne yaso manuia tu mo tu umalava God bless